Sa may inyong gusto, makakita mo o mabuta? Maayo. Way gustong mabuta, muna mangayo gitag healing. Wa say gustong masakit, gusto gitag healing. Kanang healthy ta kanunay. Si Jesus migamit niining okasyon sa usa ka buta aron pagtudlo nato unsa gidi ay ang tinuod nga healing. Duna din siya'y 12 duha ka requirements. Una, motuo gyud ta. Motuo ta ni Jesus. Motuo ta sa Ginoo. Nya ikaduha, atong ipaglalaban. Mo fight ta para ni anang maong pagtuo. Di ta magpahuyang-huyang ba? Muna nituo siya nga si Jesus Ginoo, anak ni David, kay gitag-an man sa mga propeta nga mukunsad ang Ginoo sa kaliwat ni David. Tuo siya nga Ginoo si Jesus, gibadlong siya, gikasab-an, misamot hinoon siya singgit. So muna ang unang requirements. Kamo nituo mo sa Ginoo, nya inyong gipaglalaban. Panalitan ron, nituo ka nga ikaw giordinahan or gibindisyonan sa Ginoo sa sakramentos kaminyoon, asawa ka. Tuo ka na nga ikaw nahimo na rong asawa. Nya kun mangabit ang imong bana, imong ipaglalaban o imong buwagan? Sige, tubag. Kuha na mo. Di na mo dapat. Buwagan. Wa na ka mo tuo nga asawa pa ka. Di ba? Wa ni mo bagi paglalaban ba? Mausa na ang bana. Mananglitan, bana ka. Gikasal ka. Nituo ka nga gihiusa na jud ka ni Kristo. Nya ningon as Kristo, ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Tuo ka na, isip bana. Niaron ko ng imong asawa nangabit. Uso na raban akaron. Saman, buwagan o ipaglalaban? Lahi rabatano kaya nga to sa inyon, mo fight ko, makig-away. Anya, naaday sogo ang Ginoo, ang imong gituhuan nga Ginoo, naaday sogo nga pakig-away. Dili, ingon siya, higugmaa ang imong kaaway. So ang ato dayang paglalaban, ipaglalaban, ang gituhuan nato nga pulong. Mo na ang buta, wa gid siya masuko atong nangasaba niya. Ang iya ra gyud sentro ra gyud siya sa Ginoo. Mo na sakto. So ang healing nag-una gyud pagtuo. Mo na ningon si Kristo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Nya buta man to, nakakita. Daghan kay tagdili makita mga igsoon kung ang atong gamiton kini ra gyung rason. Sa unang pagbasa, gidayeg sa Ginoo, no? Gipadayag ni San Juan. Gidayeg sa Ginoo ang simbahan sa Efeso tungod kay kuan kuno kay sila kanang nasayran ko nga imong nabuhat, imong paghago, ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol og nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako og wala ka muangka. Nindot kay paminaw, no? Ingon ani ba ang inyong pagtuo sa Ginoo? Pero apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang say pasabot ani? Ako sabit ako kasabot. Naamang ko'y usahay nga sa atong pagtuos Ginoo nya daghan na kay tag nakatunan kahibaw na tas kamatuuran kay Ginoo, ang resulta
Gusto nato nga i-impose ang atong nahibaw-an. Nya kung naay tao nga dili mo dawat, masuko ta. Labi na gyud og mo kuan nato, mo kontra nato, masuko ta. Nya kanang tao nga atong gikasuk-an, hinimo sad na sa Ginoo, larawan og kasamahan sad na sa Ginoo. Dapat matud pas Ginoo, maghigugmaay gid ta sama sa iyang paghigugma nato. Nya kay sila inikakita nila nga dili sakto, ilamang saning ano ni dili ka gusto sa dautan nga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol o nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Ikakita nila sa mga bakakon, ilamang itsapoy ra. Dili naman nila dawaton sa templo, dili na nila pasudlon sa ilang mga sinaguga, ilan ang butangag brand ba nga pagano, hugaw, makasasala. Kami ra gid diri kay sakto ning amo. Di ba na may daghang mga tao ing ana nga sila ra jud kunoy maluwas, kitang mga Katoliko duha-duhaan pa. O tinuod bansad. Pero ayaw isalikway. Kay kanang imong gisalikway, gihigugma sad nas Ginoo. Mao na mo resulta gyud sa panag-away. Ang nindot gyud mapuy-an sad nato ang tinuod nga gugma. Nya unsa may tinuod nga gugma gipangita sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Mao ginay pinakanindot nga gugma. Okay, lingian na imong tupad. Ina mahigugma ka kaaway. Yang ano wa man ka mahigugma sa imong kaaway, kanang mga libakira kayo, kanang magsigi og daot nimo, nabuta na ka. Kay wa naman ka motuo nga kana ding imong kaaway, representative gyapon nas Ginoo, wa na ka makakita sa Ginoo ni anang imong kaaway. Ang nindot nga makakita kas Ginoo sa imong kaaway. Ay, nindot. Si Maria, mahal nga birhen ba? Maria, gibunog man tog maayong iyang anak, si Jesus, niya gilansang sa cross. Wa gyud masuko si Maria sa nag-among-among siyang anak ug nagpatay. Ngano man, nakita gyud ni Maria nga kini sila mga anak ni sa amahan, unya igsuon is akong mga anak. Una, nagpailob gyud si Maria. Nya ngano man sad niya babagi si Jesus nga mamatay. Nakakita man sad si Maria nga mao ni ang kabubuton sa akong amahan. Wa siya mabuta ba? Mao ni ang kabubuton sa nagpadala aning akong anak. Nakita na niya. Sus, og makakita lang mo nga kabubuton din nas Ginoo nga muuban gid ang inyong buhok, di gyud mo magpatina. Kung nakakita lang mo ba nga kana ding inyong kilay nga nipis, tangtangono na gid nas Ginoo, gianam-anam na day kuha sa Ginoo, di jud ka mamadlis. Di jud ka ma-insecure sa imong naong. Kung nakakita ka nga ang Ginoo di ay mo nagbuot anang imong naong, there is no insecurities. No? Kakita lang unta mo nga kini di ay atong baligya nga slat, makapalangit di ay ni, di jud ka maglangan mo palit gidayon ka. Tinud aday gina kun makakita ka. Pero kung ang imong nakita nga ang imong security naagyod sa pagtigom og kwarta, naagyod sa pagpanindot sa imong balay, naas pagpanindot sa imong mga gadgets, mo na imong nakita nga kunuhay anak ka malipay, ana maproblema gyud ka ana. Muna si Jesus niingon si Jesus, ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. Sa atong tubag sa Salmo nagkanayon ta, sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog. Unsa man ning nakadaog? Pares buta. Wa siya ma-discourage, wa siya mabuta sa pagtan-aw nga si Jesus gining akong gihangyuan.
Kamo lang dinhi inig simba, dayon lag katog inig walis pare. Ana ba? Di na maminaw na ana tumba. Nganoan? Wa naman kakakita nga naay Ginoo. Magduka gyud ka nga na inig rosaryo nimo. Duha pa lang ka misteri. Inat ng baba. Tuog dayon. Ana, ngano man na? Wa man kakakita nga naay Ginoo. Tan-awag makakita kag naay Ginoo sama nang nagmilagro kunuhay. Diha sa langit kita kag imid sa biri bulob sigang matab, kita kag dancing san kuno. Ana, Allah di na gyud mga tuog overnight adto ra mag-atang og kanus amo sidla kang adlaw. Nya magkinahanglan day tagingon ana, dili. Matud pa ni Kristo, akong mga pulong maoy puyi og makakita ka sa tinud-anay. Para gud nang ningon si Kristo, ang mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Kana nga pagkasulti. Nya naa kay stage 4 cancer. Be. Unsa may imong struggle nga mabuhi pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Sige. Nya imong edad 60 na. Nya stage 4 cancer ka. Unsa may imong gusto? Nga maayo pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Kung tinuod kang nituo, maningkamot kang mamatay ka uban ni Kristo. Kristo gani 33 pay edad, patay na, ikaw 60 na, ginansya na ka. Ang ngayon na kang patyon. Nya magsige pa juga ingos kino, ayuha taong ko Lord, ayuha taong ko, ayuhain taong ko. Gagmay pa akong mga anak. Si Kristo kung boto na hunaon ang simbahan nga iyang gitukod, mga 3 years pa lang niya nga gikuyugan. Unya teaching pagyud to sugod pagyud sa teaching 3 years pa lang, very young. Moingon Gis Kristo ay sa kupatya amahan kay tulo pa lang katuig ang akong anak. Unsaon pagkabuhi ani? Unsaon paglambo nining maong simbahan nga tulo pa lang katuig, buangon pagyud ang kadaghanan akong gipili, ang 12 ka apostoles, ang usa nagbudhi nako, ang 11 nanagan, ang usa pagyud namakak pagyud katulo nako, kato pagyud akong gisaligan nga ginganlag Simon nga nahimong Pedro, gipamakak og katulo, wa pa gani katuktugaok ang manok, namakak na. Unya mao di ang simbahan nga akong tukoron nga mubuntog sa kalibutan, yang pa kaayo ay sakog patya. Oy, waoy, kabubutos amahan, kamatay diha, patay dayo. Nihangyo biya gito si Jesus nga kun mahimo ayaw ni itugot kay bata pa in taon kaayo, mga mabudhion pagyud kaayo, kuwang pa ba sa seminar, kuwang pa sa roots, murabag grade 3 pa nya imo dayong himuong teacher, patikon dayon nimo sa let. Himo day na. Dili no. Pero si Jesus nituman, si Maria mituman. Ang sa resulta, milambo ang simbahan. Milambo og milambo ni abot ni San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Anay nakunyag mamatay ko ika wa pa ighuman sa akong birthday, di pa ni matukod ang kumbento. Sa mag-uol makang naaman sila Brad Loloy, sila Ternara, mamaligya mangyapon na. War ba ko'y salig ang mga naong nga Lord? Sa ayaw, dili ikay mo salig, ari ka salig nako, kaya ako'y mo pili og puli nimo. Ikaw diha, padayog baligya ang imong slat, samtang makatingog pa ka. Og di nakakatingog, ako'y magbuot kinsay akong padayonon ana. Amo na, marelax na yun ko. Tog dayon, naaraman dayon na, tog dayon. Na, kamata pa ba ni Ugma? Uy, karubuntag ni mataman siya. Sige, baligya na sa slat. Amo na, baligya na sa. Ay, nakamata pa man. Ugma, naman ni siguro. Kamata pa ba ni? Karon mo, lakaw-lakaw ba karon? Sakay sakyanan. O man ni siguro mabangga ni. O, di, at least, nakabaligya ko karon. Kamu na lay padayon sunod kay pilion ramasan mo sa Ginoo, no? Kamu sang nakadungog, pamalit sa dayon mo. Di san mo kapalit, niya, mamatay mo, basin ang inyong anak, nakadawat sa mga limos ba, masig bahinan din nga, mo balit sa kugamay kay
saad ra ba ginis mamang mo palit unya namatay mahinoon kaning limos ako ning ihurot og palit. Di magsige tag pangandoy mahinta og napay daghang mamatay. Kay dako-dako da kay ang tanan yung limos mo gi palit. Simbako sa no pero unsa kabubuton ginas Ginoo.